Khir tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vekule ni zanama English Premier League game engamazat khel ania chumi tangchun bul kan trananga zanin in khel tur fixer te le football thuleng te po thlerangai thla khona nei chhole donang o ni zan English Premier League in khel munom taka Manchester United Michael Carrick noya tumli zet chak zone to United team anche sual ve ta hlo maya anking pui mol nei tu West Ham tlak lau team nen goal khat ve vein pe hin anin ne tok London Stadium Londona in khel mu nom taka hian West Ham United hian goal shot tum ruk an neya United hian goal shot tum som nei ve thungin in khel pumpui thlera United in game an thunun tluan zaka ma se avan doi zoka an tang teu hle soitak in he in khel hi atir train atang phat phat khop maya minute som pathumna veilam atanga sever velan ball thataka alu puichu gola a shot thut maya dinglam kila alu teu hle ma se laman son thatakin aben chho sak man ane minute som ni panina ain her chuaka United tam Bruno Fernandes song corner sia zatin apet le a goal le teu hle alirin ani hian apet phaya Luke so chon gola pet ngalin line train bisaka chon thatakin alo dang ane first half a hlom ti soitur omzi lem nova second half minute somngana a goal ta dinglam sira tang bo in a ball on cross cho Thomas Soucek chong gola apet luta Lisandro Martinez le Kobe Mainu ten anveng ne lo a ho angreng khop mai minute somruk pathumna ain her chuaka Kobe Mainu ball for lu thatak chuka semiro chon thatakin atau luta United team anlom man veo ane Mase video assistant referee endikani nuwa Casemiro hi alo pong zau maya offside wangin goal hi pomsak anni talo ane hemi nu hian United team hian nor zui zelin West Ham United laming goal ven na an thok thunga minute somriat pariat na Bruno Fernandes sapek atrangin Brian Mbeumo chon goal shot thatak aneya Hermansen chon thatakin alo dang minute som ko palina dingnam sir tang Bruno Fernandes a ball cross so Zirgzi chon thatakin atau veleya velam kila alu teu khop mai a au chia ane minute som ko pangana Wilson chon West Ham tan hun tha anei vele Lemonson alo dan saka hemi ball kala hin United team hian an counter zui ngala minute som ko parukna goal khung tange nge hian United hian an counter tha khop maya Kobe Mainu chan dinglama Mbeumo tan ball pe phe hian Mbeumo hian gola ball hi over lut ngala Sesko chon sial zetin alo kheng lut zau maya dinglam kila alut moi hle United hian an sipur an sut zuita ane amai ro chung goal khung le theina hun tha om zui talawa hun top zui ngal main United team le West Ham hi goal khat ve vein pe in an trin zuita ane Tian United hi khel somni paruka point somli panganin palina anom zui zela an drop puita West Ham United hi point somni palinen sompariat na anom zui ve zel bok in khelazo nuwa lubukapo amitui atla hiel maya lumet ve thei to ngei tura in ngai kha United hian andro le tak awangin United azona trumnga anchak anga le angai don ta ane in kheldanga Chelsea team po anchak zolova table palina theina hun tha an nei bo pelin mikhol team tlak lau Leeds United nen goal ni ve vein pe hin anin ne tok Leeds United hian Chelsea anti thei ve angreng khop maya anin tum masak trum te po kha kan la hretlangin arinom tuntruma anin machona Chelsea hian game an thunun zoka goal shot phei trum somni te meu mai an nei ane Leeds United hian target a shot trum ni an nei ya gola an khung ve ve thong Stamford Bridge in khela minute som pakona end zone goal shot na hin anlo dan per saka Enzo hian ball la let lane Palmeratan ball a pepe le ani hian gola shot velein heipo anlo dan sak le ane minute som ni palina ain her chuaka a goal ta der mai box pon thata train Palmer chang goal setin Joe Pedro tan through ball thatakin apeluta Joe Pedro hian boxa ball tan lu puyen chip shot kan hanti angchi han goal moi takin akhunga sikhat fahin ma an throi zuita ane minute somni pasarina kolpal maran hun tha anei vele a goal shot hi darlo chon thatakin alo dan sak
second half minute somnga palina gusto ball pek cho Palmer bokhen gola apet leya hei podar loin alo dan sakle ta tho ane avan doi hle minute somnga parukna pedron penalty a hlo chuak leya Wolverhampton laka penalty a hlo chodanang deuh chi ane boxa ball lu puyen bijol chon hnunglama train aron nam tlu sok maya achiang hle soisel tur aum lo minute somnga pariatna Palmer hian penalty hi petin dinglam kila ko zetin apet lu ta darlo tan dan man ngaina aum lo anne Sydney fain ma an hruai zui bok Chelsea hi olsam taka chak tura ngai tepo an ni man ma se minute somruk panga na Santos dal boinang chingin ball san boxa ball alu puya nunglam atang kai seido chan lo pal thupalin penalty achoi minute somruk pasarina penalty hi Felix Mecha chung gola achantira velam kila ko zetin apet luta gol ni gol khat ani zui bok hemin nu hun reilo te minute som sari pathum na a gol le chaloban ball apet thel atanga litsin an counter hi allo om khop maya gol po an khung zui bok ball chan boxa ball hi alu pui ngala a shempongan angam lo bian hle mai atopa anor tlu deu ta ni hin alanga ball si beidong tu big lovin ball hi athai chuak le shram athai chuak thathung mecha bula ball hi phain ani hian Okafor tan pe phei vele ngala Okafor hian chiang zetin gola apet luta Chelsea defending chiat wang leu kan ti theyanga goal ni ve ani zuita ane hemin nu hian Chelsea hian hun thrabik an nei zui le ya hun top roll deuh tho minute som ko palina dinglam sir Augusto changkai seido ball ape pheya ani hian gola thataka for phei nga lin nai set sota goal Palmer chon a thel deuh lu maya a thok kang deuh lu ane Chelsea team in an ui hle hemi bak chu hlom om zui talawa an trin zui ta ane ti hian table tharbera Chelsea point somni palinen pangana anom zui zela United phak theina hun thra an nei chu an bo pelta ane Leeds United hi point som thum nen song pangana anom zui zela tlalo tura an beina konga malam an pan zel thung team tal boy pani Tottenham Hotspur le Newcastle United te in matsona mikol team Newcastle United awan nei zo ka an tranga mol nei tu Tottenham Hotspur hi goal ni goal khatin an ne he in khelain team pani ten goal shot an nga khop maya in khel chung zong hian goal shot tum song panga ai tam ve an ne ya Mizo paril remzong takte po kan ti thayang cho Tottenham Hotspur Stadium in khelain farsa funto marshet minute somni pangana Malik Theo chon ma an hroina goal Newcastle tan akhunga second half minute somruk palina Archie Gray chon Tottenham tan an sipur asut vele Masa Newcastle United tan hun tampo aliam ma minute somruk pariat na Jacob Ramsey chon ma an hroina goal aron khung leya goal dang lut talavin Newcastle United hian point thum hlutak an hlo chuak ti hian table tharbera Newcastle United hi point som thum paruk nen somna in suan chavin tum thum set an tom zone nuwa an ron chak vele ta ha Tottenham Hotspur lam ero relegation zone nei chhota zelin point som ni pakwa nen som parukna an nomta ane Thomas Frank hi ache che khop maya English Premier League Big Six club kan hanti enkol to zinga record anei cheta bera Graham Potter ain niamta yin achakzat percentage 27% chau ani thei ane anni ho bak en Bournemouth lam point ne nan changa mol nei tu Everton chu goal ni goal khatin an ne hein khelen farsa fun top ma shet minute somli pahni na Everton tan enjoy chon ma an hruina goal akhunga second half Bournemouth tan Ryan le Amin Adli ten goal an khunga point thum hlutak an hlo chuak tihen Everton hi point som thum pasari nen pariat na lom zui zel ma se Bournemouth hian an nei ta khop maya Bournemouth po hian point som thum pasari nei ve to bokin pakwana anin suan chawa goal difference so in Everton hi an sang ta ane English Premier League kinela te zanina nei chun zom anile do na game nga mazat khel nile do nin zanin zanlai pel dar khata Manchester City chon Fulham anlo mi khwal do na hein khel hi City tan apoimo hleang City hi tun din mona point som nga nen pahni na anom me ka an game khel hnung bera Liverpool la ka ro pui taka point thum hlo chuak lim an nei ya game po tun din mona chuan anni hian an ri thiam viavin arin oma
atran po antrang hle in arinom an chak chon Arsenal nen point thum chawin aning kara gap paum do na khel khaterwin an khel tam don ane an mat son tur Fulham lam hi point som thum pali nen som patni na anom meka an che cheviote ani lo chon an tlak arinom to lem lo ane hemi wang City tan he game hi chu aul sam mai tura ngai te po ani thei anga point thum an lot chhuak mai rin na alian hle heng ba kain zan lai pel dar khata ve khian tlak lau team Nottingham Forest le Wolverhampton te anin mat son don boka team pani te tun nai luka khan loin mat son to hian Forest lam hian ne na an lo chang to ane tung game a hen Wolverhampton hi an chak lo le chuan an tla kan ti thei to do na chu wang chun an tan game hi apoimo hle don ane Forest lampo West Ham United in an ron nor chau ve zel boka an tan game apoimo hle don bok in khel munum tak han be sei ta phot ila heng ba ka hian Aston Villa le Brighton te anin mat son don boka Villa team hi season engama lai khan che thaveu ma se tun nai ro chak an nei tlem khop maya an game khel nong panga tum khat chau chakin pathumna an la ve tong thei ane tung game hian tan apoimo hle ang Palace ne tlak lau team Burnley te in mat son don bokin Sunderland mola Liverpool chu an leng lut don bok Sunderland lam hi an van duai kan ti don nge tlab lian pahni azonin an mat son don tlat maya Arsenal team laka an tlom zau chau ani ya Liverpool team an mat son leang Liverpool hi kan soita kang khan an game khel nong bera City laka chaktura ngai an ni la yen an chak zo ta si lova he game hian tan apoimo hle don achan chu an chungom team pani United le Chelsea te an lo tol tlovero box sia hei hi an tan chun apoimo hle don thung ane an chak chun United le Chelsea te nei thei turin hun tha an nei do na Sunderland laka point thum lo chuan tan apoimo hle ang in khel monum tak ni ring taila Liverpool ero an chak mai rin na alian thung Copa Italia lama lut vele taila nizana quarter final in khel monum taka Cesc Fabregas thil makdang lam Atlantir chawzela an king pui mol nei tu Napoli so penalty pe ta ne semi final kai thar team hi ain pet kai pui der mai Cesc Fabregas si aro pui kan tilo theila wang so nizana in khela hian Napoli heng goal shot tum sari an neya Como lam heng goal shot tum riat nei thongin in khel pum pui thira po Fabregas naw te hian an khel thazok ane he in khela hi minute som thum pakwana Como team tan baturina chon ma an hroina goal akhonga second half an tran chautin Napoli tan Antonio chon an sipur aron sut vele hemi nu hian goal dang alubel zui talava penalty manga achak jok zon ni hian penalty pe ta hian Napoli tan Politano Spinazzola Alisson Santos Elif Elmas Milinkovic Savic Maibaka Miguel ten penalty an pet luta Lobotka le Romelu Lukaku ten penalty hi an thel thung Como team lama peron chen penalty a thela abak zong kunha Dovikas Baturina Smilovic Maibaka Diego Carlos te Margin le Mark Oliver Campen penalty hi an pet lut vek thonga goal sari goal ruka penalty ne na changchung hian Como team hian semi final an lut zuita ane Cesc Fabregas nge kan ti thayang chu heng ho bak en zanin zanlai pel dar khat le minute som panga DFB Pokal lama Bayern Munich le RB Leipzig te anin mat son do na achak zok zok hian semi final an lut ve bokang inke result le fixer lam te chu ka san taila football thulenga lut chho donang o tun tum chu Manchester United in tonali sengnu antum chung changa hen lut le ta zoi ila tun hnaya khan media sang te chun hemi chung chang hi anron tidar chiam maya thudik ani ngei ni in alang chho tabok ni zan nama khan Manchester United hian tonali hi sengnu antum ngei thu Fabrizio Romano chon aron tar langa tonali ero hi chon amadu tu te hi ala hel ve lem lova UEFA Champions League qualified team zom adu ero asoit ni hin Fabrizio hian atar lang ane United team hian UEFA Champions League an qualified chon tonali hi an senglut thei mai theinin Fabrizio hian atar lang bok Portuguese FA lam point ni sang khan thu thar an neya ESPN lamin atar lan danin Roberto Martinez an ana akal san huna Jose Mourinho chu laklu antum ni hin an soya Benfica team lo ting taka kai shoi mek tu
Portugal lama kan hmu mai te po arinom Roberto Martinez sian World Cup azo huna Portugal team hi akal san tura ngai ania chumi hnulam zong chu Jose Mourinho hun ani ve don ta a ang hle Michael Carrick chungchang an Jeb Stem point ni jang khan thuthar aron nei vele ta Michael Carrick chu tha ati thu le angeta United in senglu tura adu thu asoi Jeb Stem chuan United team tan kalo khel to wa khang hun la yang kha tu na hianin kan mitthla le thein ka ria chumi ti thei tu chu Michael Carrick ania United team a hre chiang bok tun haya pandit thren khatten Michael Carrick hi a thatok lavarin ngam ani lo tin an soya hei hi kapom velem lo ani Carrick hian na thatakin a thoka United hian angeta an senglu ngei po karing ti hin asoi Barcelona presidential election nei tur chungchanga po ni jang khan thu tharon vele ta yin Lionel Messi senglu an tum vek thu an soi tu tung ding don ti hi chiang taka soila lo ma se Victor Font chu ading don ti a chiang to wa ani hian thlantlin ani chon Lionel Messi senglet chu athil tumber ani tur thu asoi politician rui te po kan ti theyanga Lionel Messi hian kira du ngem ti ero zo na lian tak ani ri ane Barcelona presidential election hi thatharlo tur ni sompanga hian nei ani do na tunge antla president thar ni turatan kan du hlomle ni jangkhan English media ten antarlan danin Marcus Rashford chu United in ko kiran tum lem lo ni hin an soya Barca hian angeta sengnu andu chuan antidon ni hin antarlang Michael Carrick point ahma chhop zinga Marcus Rashford hi atel lo thu asoi to ni te point an soya United team lama Rashford hi akir arinom lo chhotran ta hle United team hian tun din mana Marcus Rashford mana hian pau million somni paruk vel an phut ni hin alanga Barca hian an the chuanga mai te po arinom Cristiano Ronaldo chungchang po kan dale lo thei lova tun nai chu borok anei tam angreng khop mai ni zan lama khan Cristiano Ronaldo anor asu tak chan chungchanga hian thuthar aron oma Saudi Public Investment Fund lam chuan Ronaldo thil phuthi ti hlotlin sak antum ni hin tarlan ania anin rem thei awang chawin Ronaldo hi Al Nassr team tan inlan le turin thutuk na asiam ni hin antar lang hemi chungchang hi CNN Portugal lam chuan antar langa CNN mewin atarlan hi chu adik tura ngai ane Public Investment Fund lam hian Ronaldo hi chuak turin andu lem lawa anla ui hle zok ane chumi wangchon Ronaldo thil phu tangte hi ti hlotlin sak antum do na mase transfer kongka aloin honle hun ero nga angai arinom kartopa alfate anmachon huna Ronaldo hi mel kan mule donta ane han diviau thin ma se Ronaldo nge achu chu anla law angreng khop mai Manchester United point ni jang khan thu thar an nei chunjom vele ta German midfielder Rocco Reitz to senglu antum thu puan ni hin Borussia Mönchengladbach atrain ani hi senglu antum don ane hemi chungchang hi ni jang khan English media te chun antar langa Rocco Reitz senglu tur hian amana po pau million somthum panga vel chu United team hian the chu antum ni hin an soi Chelsea lam point ni jang khan thuthar an ron nei vele ta player no pangbok mel le ta yin Tromso midfielder Abubakar Kinte chu senglu antum thu puan ani ya arong team chi lom tanana na chu Chelsea lam hian ani hi senglu antum le don ta ane Abubakar Kinte hi tun din huna English la patrain som tu po an thanem khop maya Chelsea lam hi an khan ber tura ngai ani thong Rafinha point thuthar arun nei vele ta Ballon d'Or chungchang an zone churun soile ta yin alung oi thei ngang lo ane Rafinha chon thil dik taka ka hria chu affair tok lova top 3 tala khan lang tur chu kane ka lang talo khamak ka ti khop maya min bara khai le ti yin asoi atira khan choi moina dong te chu alom pui thu le club lama lo man adon te chu tan atok thu asoi ve zawa ma se hun an rei dewa alung oi thei ngang lo ane John Terry point thu tharon nei vele ta yin Cole Marchu tha ati thu asaya Cole Marchu Chelsea top scorer huanga alan ngei arin thu asai John Terry chon han inta ula Diego Costa gol khungza thi chu ani hian akhum thuayang he tlap tan hin rei tak ain lan phei chuan
atopa tepo aum thei hial mai thei ane chu thiang khop chun ani hiang quality anei thra a Chelsea team player poimo tak ni chauzel turing kadu hle ti hian John Terry chuan asoi English Premier League table anhuai lampanga ommek Tottenham Hotspur lampoi ni jang khan thu thar an neya antlar hnung lam thum chak an tum na konga Antonio Rudiger chu senglu an tum thu an soi vele tatlat maya ti thei takmo Chelsea lamin ani hi senglu an tum thu te po an lo soi ve towa Tottenham Hotspur nge Chelsea te po kan ti theiang chu khoi lam nge apan du zo ka kan rin hlom le Manchester United point ni jang khan thu thar dang ron nei chun zom vele ta hian antlar hnung lam thum chak an tum na konga Tromso defender Sadikin te chu senglu an tum thu puan aniya ani senglu tur hian sumpo the chuanwal antum ni hin soi ani vele tatlat mai Mickey van de Ven angdeu mai thei na sang nei tia minglem an phua sak kin te hian du tu anei tam angreng khop maya United team hian malak chak antum hle ni hin tarlan ani bok hemi chungchang hi ni jang khan team tok chon atar lang Chelsea lampoi ni jang khan thu thar dang an ron nei vele ta antlar malam thom chak an tum na konga Gabriel Martinelli chu senglu an hredon lo nin an soya Arsenal lam chu biak vatvat an tum thu puan ane tun hnaya Brazil forward Gabriel Martinelli hi Gunners lam hian so tiran phal mai theinin thom aleng chiama hei hian tlap dang beng chu aver hle ni hin alanga Chelsea lampo an ron lang ta thuai ane Martinelli Chelsea khelta se atangkai kan ringam le hetiang kar hen Chelsea lam ve khen ni jang khan thu thar ron nei vele ta hian Liverpool le Arsenal te chu makhalen Eli Junior Kropi chu senglu an tum thu puan ani ya rol thar ma bak eng tak nei Bournemouth tan khel mek senglu tur hian hen sumpo the chu nol an tum thu an soi Kropi hi tun din mona a hlut na hi Euro mak ta doi som ko pani vel ni tura ngai ane Chelsea mai ba ka Paris Saint-Germain le Liverpool le Arsenal te point singlu tumin an hel ve mek bok Saudi Pro League lam point ni jang khan thu thar an nei ya Hurricane chu singlu an tum zinga atel vele tak thu an puang le ta Hurricane hi kan hriat ang khanen Bayana tundin huna contract har Aziabel trap tawa hei hi Saudi Pro League lam chun an ngai ven hle Aziabel don lo emo a contract ato phuna ani hi senglu an tum do na Premier League lama nilavin kum upat lama Hurricane hi Saudi Pro League lama akal mai tepo arinom sumpo amakama katamin vuran tum ni hin an soile to nge Ernest Lot point thu thar aron nei vele ta Fabian atarlan danin UEFA Champions League an qualify lo chun atong dana ama le ama inba na tum ni te point alang ta Ernest Lot chuan kumin season kalmeka UEFA Champions League kan qualify lo chuan pom thei ani don lova engtika ma pom thei ani lo bokang chu kei point ka hret chianga thei top kan chhuat don ane season liam ta in kumin hi a hau tak ma season liam ta hachun kong engkim kha ol sampur ni hin alanga kumin ero ahar sa hle chu kan ma chon me ka kan har san na poi kan pal chok thei nge hin karing bok Premier League table atang qualify thei kan ni lo poin Champions League atang taling qualify kan tumang ti hin asoi Champions League a champion an tum hle tinani ber mai chu footballer ro poi panen ka motsuak tu Antonio Panenka point ni jang khan thu thar aneya Brahim Dia chon chantunga vioma se ani hi chon arondem angreng khop mai Antonio Panenka chon Brahim Dia sa Panenka pedan kha han enta ula azir ngai mi alawa ati veringot ane chu chon ke himin tilom lawa tam tak chon ani kha an khongai ma se ke chon khongai na kanei velem lo ane Panenka kha aza lo ma Panenka ti tur hi chonin ris ve top chi ani lova ape dana tong khan enta ula voi tam tak ati to tanga ron ti ani mi alo ane ti ve mol top a ang ber rin ka sia Panenka ka ti dong khan ani na taka chuan kazirngun ma trum enga mazat ka ti nuwa ka ti ngam chau ane Brahim Diaz kha chon aron tong pong ti ve ringot nia kai chuan ka nga ya khatiang kha chon pet goal a har ve khopang Panenka azalo ma kei min zalo bok ani ti hian Antonio Panenka chuan asoi kan pom ve thei hlomem le Roberto Di Zerbi po ni jang khan a hna chel lai chu akal san tak thu puan ani ya
Olympic Marcel nen chon an tho ho na ti top thu puan ni hian club le ama te hin in biak na mumal takin an kalpoya an tho ho na chu an ti top zui ta ani Carliam ta kar topa Paris Saint-Germain chuan Roberto Di Zerbi en Colmek Marcel hi singa fai ngotin an sopa hei hian club ho tu te atilom lo hle ani season kalmeka Zerbi noya chechetak chu an nilova ma se Paris Saint-Germain laka kher khat tiang za te me watlom kha club ho tu te chon an pum thei talo ani bera an tho ho na chuni zang khan an ti top zui ta ani chuti rolin Roberto Di Zerbi han club en kol ture ro anei le thuai turangai ani ya tundin hmuna English Premier League lam atang point tu anom le tran der to ni hin an soi bok ole khati chin hatun tumatan chon ni le mai se clear tu te channel min ngai hlut saka in chunga lom thuka soi tak meu ane like share le subscribe lu matan min han la pui le ta ula thungai nom tak te nen kanin mo chau le zel don nia